let's not body complain. Everybody looking up body complain. I just wanna give it to you, don't wanna listen to you. You be shy, so you don't know what you want, girl. You to me, girl, my everything. So guilty for you, know you gotta fuck, girl. You to me, girl, my everything. I'll be right here waiting for you, man. Morena. I feel right here waiting for you, girl. Yeah, girl, got me singing like Morena. I'll be right here waiting for you, girl. Let's go. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I would move the mountain if your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. 'Cause if it takes my heart and soul, you know I paid the price. And everything that I possess, I'd gladly sacrifice. So you to me are everything. This sweetest song that I can sing, oh baby. Yeah, oh baby. To you I guess I'm just a clown. Wish you up each time, girl, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to keep me holding on. Now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Talafalava, good afternoon. Welcome back to our youth show. Proclaiming nei Tupulaga Talavou i le aso for really meleas for really lunga tatu tu tua si fonga lo mua. Ia le 2 minuto le ute ni litu lai fatu fatalo fatu tatu tunu. Me se lava tatu wumpa anga Tupulaga Talavou. Ia lo fata wa nei proclaiming thia lo mo lava no mat fata se tuai. Ia mele tu fine la le. Ia ana fa solo. Ia wa tatu proclaiming Tupulaga Talavou nei aso for really. Talafa ya tu fini. Fatalo fatu Maria, fatalo fatu fo inaita wo fa peona mafuta mai tatopo kalami I al Tupulaga Talavou le ni fu ya fiafi las farele fatalo fatu fo ile pa ia male malo tato o fa fonga ma sani la wat si fonga la mo ia ma lol ta wata ile yaso Ma e fo ia o ngon neve yaso ma lo tu alum fa nau ile fa ngofi le aso ngofua ia o le utatu i fa mai ia telefo ia o ngol o fa ia tu a o ngolungu de Zoom polo ngol online ni so fa nau lem fa na nga I pele a onga ia au e servei tau ni an moni le ia to telefone nei fa na wai o ele mai lo ai pe ele uma nei vai aso ia ai pe isolate pe fa no sia ia ono o vainga foi le bo la talata foi po fa maunia foi vai ursi ia ma fa malo atu ma po kala me mari le nei foi fiafi ate oto a foi nei te ma futa mai lungo le tele te mini tau no lo le fali tale se ora lava onga ia tu tono tanga me a fai fo na wele fali ana e te fel wa e to lo fali Maula lava onga ia fa now put your uniform into the laundry ia fai ai oela u tanga mea a watch fa mo ya mama dad ola la va fo mama dad ia Oi, ia tanga atu ia mami failo e talo o fa onga na ni po tai au. Ia ai le anga le o tula songa fu alo tau pisi solo mami so elo o fa onga. Malau atu le na vela lunch fulu mamala lunch box. Por la way ia na salo le tatu e vai. Ia po afu ni mea nga fa ona ma fa so atu ai. Ia e tatu po kala mini fiafi. Ma na ia le u fa minuto le tele tu lai fatu na tu tatu pispisenga ne tu tele mai. Ya matali le tapo kala me. E le nei fo ia so for really smile and be happy. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day.
body, but they will never take my soul. Yeah, yeah, yeah. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day. Sing this song and dance around to the beat. Let's stay strong and sing it loud so they can hear. You can take my body, but never take my soul. Sing it for me one more time. Sing this song and dance around to the beat. Let's stay strong and sing it loud so they can hear. You can take my body, but never take my soul. Yeah, 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 yeah. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day. Smile and be happy. Don't let nobody take this smile away. Live life to the fullest, as if you're dying every day. Smile and be happy. Vela dira nei vaenga o lea woli te fitu. Le o fitu minute le o tene tu lai fal proklame mo tupulanga talavou. Te whatalo fatu el tātu tunu nei vaenga o lea woli. Tu fine ana ia ma ne foi le wo mal timer ta proklame ia o le upu mo ne aso ia por the word of the day. Mana ia malo faftai mari ia o le tatou upu mo nei aso Tupulaga Talavou ia o le whaaloalo. Ia aia whapiritania ina ia o le respect. Ia e mana ia fo i tatou taltanoa i so tai fo i ia ini mea fo i watu tupu nei le nei vai aso mari ia le tā ua fo i lea o lo whaaloalo i lisi tangata le ngata i lea tatou whaaloalo fo i tatou taitai. Whaaloalo i tangata ia pe whateta inga mari ia leana wawaho nei vai aso i le protest ia poliso te telen whaitai i le vai atu fo i lea wa leise whaaloalo e mo i lava o whaaloalo o le upo tatou Samoa fo i lea e whaamafa mo tatou i nei o tatou mātua ia e respect your leaders whaaloalo i so tangata e mesta taitai. Ma nei o le upu le wo mai nei fiafi e malo se tatou talavou. Ia pe ona sa no tu fine ana. Tell you examples o le upu nei respect tatou te fa ai sa ta tauna ia i le nei vai aso. Ia na te whalolo mai foi o le nei vai aso, you may think of a situation or an event where this message or this characteristic of respect must have been shown. Ia pe ila o le nei vai aso. E mana ia le foi tau le whaapea respect others and others will respect you. Ai whaaloalo lisi tangata. E tau fu na tangata ona te whaaloalo mai atu oi e pe e o lua le whaaloalo tangata i lisi tangata. Yeah, but e te mau atu oi le whaaloalo na. Mai lisi tangata pe i lua avi ai. Moni le mari e le se la upuna yo le sta quotes le la loifo mari respect means you care enough about others feelings to think before you act. Mana ia te le vaenga le e faalo tangata e ta mai ai e te foilea na te amana ia feelings po langona o le tangata e te taulao na e mafau mo ia ai le i faine ngai winga foi e le faalo ia Peole pulea. Mana ia. Ono to tilo tātou tu fine ana. Telo te mi we want respect. Mana whaaloalo mai tangata ia te oi. Ia ai o le lava le mea. You don't give it in the first place. Ia wala nei manatu e whaaloalo tu tangata ia te oi. Ia ai te le whaaloalo mo mua. In order to receive you must give. So mo tātou whanau talavou i vaenga tono le tuifuanga nei
ilo soi fua o ina le onga I tulanga fu ile o lo fa alalo lo fa ya onga ta nol fa ya onga ya wor pisa tatou fa long le ya me la ya o me fa ya onga tu mai fu el fa ya onga la no yo te mi la na ti tal no ai le si va nga fu ile o se group discussion po se tal no nga lo tele le seka ya la fa mai fa tu nunga fa ya onga ya si mai lunga le limot ta mai ti te mana tali mai ya e lo no fa tali speak without asking for permission to speak. So those are sort of the examples that you can think of. O ani si vanga vo e tauna yele fa alol. Moni o Mario leo langa wa so uma e Tupulaga Talavou fa te inga le wa alu Tupulaga Talavou le pasi. Marina taula i Samoa ta te vai a lo atu tangata matua po la la sta le pele o se lo matua strein. Ia tata matua tia taita ia na tule lunga Tupulaga Talavou wa tu le avanoa e no foi. E fele a vatfela fa manatu il Tupulaga Talavou fa pe toinga fa te tainga le uma ia ta o toi tangata ia o tatou fo ia tatou talnoa la tatou Pasifika Samoa e fa alo la val tata matua pe au fo ino fanga la tele ma na ia le fa te tainga le tu fine ana sila tu tatou fa na witi o lo e tangata matua la tua a te tainga le tonu pasi po ia no fanga ia fa ia no fe ave i tatou tangata o lau ngaluenga e fai fu ile fai lo ai lo fa alo na tangata ia o lo tu o ilunga wana te malosi o Talavou e te titi te le matua ia au tangata le matua le mo miele no foi lalo so mane o la fati te le so that's a good example young people of showing respect also showing respect to your parents ta o te le lo fa alo yo matua ile fale e te tono lo ainga wai le sa nga fa alo e fa foi lo tele but in your own household ile va o mo matua o va o mo uncles aunties but even within your siblings le va o lo uso matua fa fini tono la volto ai ta o foi le fa lo sa le e mari mana ia te le vai nga le wa sa no ai tono ai nga mata mai ai leo langa o le tamaititi mani foi e le fa pe e na istanga te fa tu lo ai pe ai no sa vale luma e se tau lo fa tu lo mo mama dad tu sa lava pe te ai tu pe o lai Talavou lava ia mama dad te tau la wana avil fa alo na ma na ia o upu nao tatu ni so fa alo fa nau respect ia au se lo foi o se upu mo tatu malava o fer tatu o fa fonga ni vai o le aso ia o se upu e nga te mo tatu nga foi mo ma uma mari ia nga mo ta ia wai e tauna o fa lo tiantu o tu fini e pe o tulanga masani ia e tauna ia that respect must be there mutual respect na o alo por mutual it's not one sided e no tasi tanga tale fel nga luang on fa lo ia le stick ia le ia that te lo le the opposite of respect o le fa lo ia mane Talavou respect means you care enough about others' feelings to think before you act and respect others and others will respect you. Ia mai o tatu Samoa, tangata Pasifika, ai tatu tanoa tatu tangata Samoa. E lo tama martine Samoa na tu ilana savali o fo tau tala malanga net fa anga. Oi nai lo fa alo oi nai lo e lo ngo fiela vale le tamiti au ina le ia fa malo tu nei matu o lo fa pio na fai la manga wenga o le fa manatu i nei fa nau no male tau longo pe nei fa nau ia vai nga la iti na ia le va tatu po kala mis pisenga tu teliu mai fa o tata tonga we want to talk about leadership this afternoon al tu fina moni le ia e tata no fo ila vai nga lewa nei tamiti au nga po Tupulaga Talavou le wa sauni le wa matala to role as head students and deputy head students on nei tausanga na ia a fai o tamiti you want to be a leader in the future na ia e la la nga fe au le mo Talavou vole ta pena I want to be a head student in the future o te fia tai le mea yeah, manelo fa fonga mai. We're going to be talking about leadership in a couple of minutes' time. Pacific Soul, do it, live angola woli. Do it. Come on and do it. Do it. You can do it. Do it. Come on and do it. Do it. You can do it. Timu maama afai malanga lolepe a isu esela awe fuwa tele na una. Si I fight to love
Ia whaafianga o le ni whaivaenga o le awa uli, ia po le fiafi foi, ia o le pokalame ale tupulanga talavou, o lo manga lua to lua te pēr maltuanga ni a Mari, ia whaawau fo i tautua si whonga lau mua, ia e ala le i le pokalame ale tupulanga talavou i le neas whareile. Mario lenta iri taina ta pesenta ta noa fo i ta upor whaalualo ne aso, ia lewa tato e tariu mai. Lela tatal ta noa po a fo i ni vaenga mwhaion taf so soan iai, ina i tato walum whanau ia wa avea mata i tai ia, whapea fo isui tai tai tono a onga i le nei fo i tausanga. Mana ia, tele o tātou whanau Samoa, le ua pale mai to whinga i o tai tai. Tai tai o a onga, ia o tai tai fo i tono o le a onga i e le o tai tai ulu po tai tai tama po tai tai tene. Ia o tai tai fo i peer mediators, tai tai tono le senga, tai tai tono o le a fo i au laka pi, po le au nitipo, po le ala au ta alo a tono le a onga. Ia po o fo i se talavou, o e umia se to finga fa tai tai tono community o tono fo o talavou to e kalesia e po tono lo to ainga e tele to nga tai tai ai Moni le Mari e wha malot fo i se tasibe o tato tai tai le toa ma le mau atu le mai mua mai Mari ia le tato a fiongan minista o tangata Pasifika ia lalo mai mua mai ia whatalo whatu i le fionga ia o pito talo whai lo fionga o pito se tas fo i le o tai tai ia o tai tai ia le o tai tai ia tono tato malo that's an example yeah. We use the Minister of Pacific Peoples as an example of a leader Moni le ia te le ala vaenga mwhaiona taf so soani te planta le Mari le fiafi ia mwhaiona so soani ai au pale mai foi a wai le whainga o fiele fo i to finga pe a whape o to fia me avem head girl or head boy deputy e tā ua tele to finga o stai tai e ei characteristics or responsibilities e te tau o tai tai o na iai bela o tai tai to fini ana o tai tai o ala ni to ai ngā traits or characteristics e te tau o ni anga va e te tau nei si talavou ia o fia tai tai o le si vanga mua lea ia honest honest ia wha maoni e tiu te whaiva tatata noa fo i le upule le honest ia e wha maoni i le tau aveina o au tiu te ia o le vaenga nona lua hardworking ia e ngā lue malosi ia awale fulfill your duties as a leader willing to serve others ia yailo whanaunau ta inga foi lea i mwhaiona e alue service tangata pe te alue tautua mo is tangata ai mese tono lea onga mana ia e le tātou langa upu Samoa na ia fa peo le ala le pule o le tautua ai fia pule ia i loa tautua ia i loa tautua pa penala pi willing to serve le anga la lista ita mana o ia serve mai tangata or to be to show that I am the leader and everyone must follow me wa i to ngata ita fa penala ai ita e ngā lue mai tua and all they do is serve o le tautua lea ia no winga e fia mua ia ave o e mamuli ia o le ala lava i pule ia o lau tautua le si vaenga mana ia mo tātou ia fia tai o who are leaders ia le leir whaalongo be a good listener ia wai o resi mea tātou o le leir talk but when it comes to listening Tau ai o loi lo whaalongo Tau alo whaalongo i leo istangata lai to tenga lue whaatasi Awa peon tata nofo istabo kalame Mari o isi mea te iloa i le iloa i le istangata Ai ei mea la iloa istangata lea te le iloa mea lanai mana i el tau o vaenga lewa a mai Mari a good listener you acknowledge that you can't do everything on your own Moni le Ngai mo miel input talisi uso mresu tu fini nga mai le fatasi e fa wel to fa mo ne to fa Moni le mai te lo le ya e manuia ona le to tanga lu fatasi so be a good listener o le sivanga tau be a good communicator ia le o lo fa soa ia i lo fa malama le ia malama tangata na ta ia wa ista Matuale malama wa ga follow yeah if you want someone to follow you and to work with you you must be able to communicate well late communication Manaya o le sivaenga a good decision maker ia o vaenga foi ia le whainga o whai unga whai ia sao matonu e wha maoni whainga o whai unga as a leader o whai unga o yos tai vaenga mon Mari ia you have to be encouraging
ia e whai ni whainga whailia i te whaamalosi ai i lau team. Whaamalosi ai li stangata le te luanga lue. Mane, o ta ua i o kaluenga leole, o tai tai. Ai loa whaamalosi au li stangata. I will discourage. I would discourage. You know, there's a lot of leaders who discourage instead of encouraging. Ia o le mele tupu. Ia e o lo ta mana mui oi. E te leo lai mui mai. E isi lau team lea ia oi. E ta ua, if you want to be able to lead a good, an effective team, or if you want students to listen to you as a leader, you must be encouraging. Build people up. If you start a vote for them, must tai a loa, you know, malosi au this used to ai le mea leva vai ilis atu o fe sosoani ai. You know, fa so ha nga luenga na e lovo e lata lavo. Ma e alu le level ai latu. Mala tua tatu talavo. You know, when you're in a leadership position, sometimes you can think that, you know, you're all up. You're at that position. You are merely a servant. You are a servant, and that your job is to serve those people. So but it goes across church, school, at home. But tele o tatu talavo. Pe matamule hoi tulanga I whataitai. They think that they won't put my hand up because you know, won't get it, but also that I'm not good enough to be it. You know, you might just, you know, you think the leaders is always in the front, but you yourself are a leader if you know serve. Tu sapetanga lue mai tua o taitai. Moni le lau no Mari o ta upula le leadership ia e toi sau umalava I lalo fa malu le ta uponeas fa alo ia tatu fa alo ngia tatu taitai ni ngata taitai tono tatu e kalesia fa alo ngia taitai tono a onga fa pe fa fonga mai alom fa na ia o to fa alo ie foi wato fia po tu si au ia e taitai ia to a onga le ni foi tau sanga e le fengo fin ni tau sanga Mari le tele na onga mai fa na wa onga fale onor covid nei to fin ana te mori mau le sa o taitai tamai por college matu kolisi le por rua I lua fes fumal vanu ia e yaiva nga fo ye tau you know you don't know everything ai ma nei e ro nga lu fa tasi mas team o ye me prefix to tono tatu kolisi o lo prefix team na o lo team na tu tinga lu fa tasi e fa sol avenga responsibilities of being leaders within the school ma ye fa yo tu fa te inga le ya wani fa yo tu fa te inga e leanga ma am fa te inga fo ile ya ele man wi ai fa na or to wa on if you are a student leader at school moni le mai wala ni fa fitau like what was the biggest challenge na if ya ngai ma oi wa oile sa e ave ma head boy bo tai mai por college wala ni fa fitau li fo ye te fa finga tau na e work through it le tai mi ave am tai e tele lu tau wai ele se tai vo le va pe tai ona smooth riding ala yo me uma va pe se kia se pasene me uma e ya lu tau e fe ngai ma o le si va nga o le tomo fai vo le keep everything you know wai fa fe to sanga mo wai it's being able to balance time management is also important tau wai vai o mistake tai la mo tolo e tu lango tai Mantua na e te haonga fo e iau commitment I le kalesia commitment I le ainga so e olo hoele a wana I tele taimi I lea mea ia e less time I lea mea ta wala le peo lu tau na moa wai o le whaaso ino le taimi within your responsibilities I le taimi vo le wa e pisi tele I mea tau haonga ma mea tau tai tono lau ngalo la ia fai mea haonga mana ia la ia But we felt so sonia o te loa foi inisio tai o lo fia mana o mia se fo tuanga I le tu lea I por vainga lea I le nei sau noi Mari le tau faso so ina o le taimia ta uai o le taimi Mari ia vai le levanta tanoa le vai atu o le a fali tu lai fa moni lama ta ua tele ta to talvo ia o ta to tai tama tai tene o prefix o la lava stu nga tai to finga tai o lo ia ia ta ua ia oi fa so ina lo taimi a wane yes o tai ia man tu o fo tama martene ha onga ta fo ina fa mo mola mai ha onga ia mai don't what I've learned in over the years in terms of being a leader it's okay not to say yes
it's okay not to say yes. Well, o lesi vanga voile. O fasili mai ele mea tali atu yoi. E mafaina ale faile mea yes. E mafaina e faile mea yoi. Lela we yoi umai mea. Ai vai le taimi. O le taimi e vaveana solo le taimi moe. So don't overcommit yourself. Take what you think you can take. And be real. And be confident and strong enough to say no. Ono to tela tatu pufin ana. Pe musu E musu voile li you gotta let down the team or you can't make this if you say no. Yo se vai ngata so expectations, manage expectations of yourself. Vai ngata na. Ai tele o isi vai ngai mana e ton tata tanoi. And mana e quote le to fini ana about leadership. At the end of the day, leadership is not a position or title. Mana ia. It is an action and an example. O le to finga le taitai, e lo se to finga ho le te tutu mamao me irunga ale no fu mo tilalo o le to finga le taitai o se avanoete au nai mai tau tu ristanga mo o se avanoete fai o mas fatai an example. Awa mali Maria fa pia you satisfy with your leadership for ile wa manuia successful leadership ile aonga o ilo ile lumana ile lope e o atu e taitai le kalisia e te ono o atu ai lava ia i te tono palemene o New Zealand a bea oi ma taitai longa foi ia e mwhaiwhena e o atu e wa aile e mo i lava e pe e la i titi tatou palemia le il taimini nei e o no o atu ai wa ilo aile lo po mo i miti nisi e palemia ia mana ia watu oni nei mainga na so sonia toi mo ila to ia wa avea foi mtof taitai ia congratulations to all those who have received the title head girl, head boy, deputies. Yeah, malo man ia te to faiva ia on ni tau sanga Omicron ia. O vai atu taitai o la wa fai mai la to ia o tai mo i lunga Facebook male mal social media pe wole to follow mai pule a onga mfai a onga ia follow langa fa si langa mola alo of tu I fa pe o se fianga fulna. It's good to get it from the young ones a wai pe talo no mero staka matua ia to turn off our channel titi a saula le level fa na televo ia telo Italia mo fie fa na pe a fe la talo no mai lisi no so lisi to fin at the same level ia mai o so tu nga vole mo tato ia I to finga tai a fai tato to ai por kalame vai fa pe ia to mo fai ai saule level televo a oro te mi fa televo Moni. Ai lo pokala telo. Ya fa betua le fai ngol pokala. E stu maua fai nga ai sui taimi ma vai nga fo e tau. Ya wai e te mana o stala vo vola lai awake ma aware mai pokala me fai. Ya lo telo lai e sen me la kita ai. Ona ele o mala malama. Ia I vai nga ia tu ina tu Moni le la sana mari pe o taitai o tele na a vele fi au foi le ai mo le onga e ono tele wa onga ma tele fana wa onga le wa onga tele fali ia le wa o isolate ia po fa ano foi se foi ia ono le fa mai le o tato ia nei ia mana I foi fa malosi foi tato leadership team fa malosi ia fana wa onga fai tui pui e mo I lava e aru lava le tato tana no anga I ima o ia e tau te fo I mai lava ia I whamana tuina o tato tui pui ma naya ia tulanga masani na tu fini ana tau e mo tulanga lo ole fa tai ia na pe ona sa lo tulanga lo le o covid ia la sau fa malo si te mini mo tato fa na me si tato ai nga ia ono te mini fa mai mo pepe si tu fini o pesi sa o le ia tato whanau ia whanau I tia lima suta stau sanga mari o le aso fo le ato ai le valu vai aso o nei whanau ia lena whaila tau tui pui la sufi to Januari anga wa ai lola ia whaila tui lona lua ia tato whanau Tupulaga Talavo ia wa ai lau booster ai pau e anga wa ai whaila booster ia le whaila booster ia awa lewa mai atu cases o le aso o silia ma le luas fo lua afe ora o ta mai lunga nei luas fo lua afe luas fo lua afe mantu ia ol tulanga le o le vantatu sil feeling nei le tu fa ilu tatu tunu we don't have to remind you that COVID and Omicron is in the community, but our encouragement is get vaccinated, look after yourself, stay safe. Manatua, if you are positive, you need to isolate and stay home and do your rapid antigen tests. And you know, murmurutai pe
I whaasisilanga mapolo inga malo. Ia walau sa ngale muma le no fui oe. Mari mana I o whamanatu al tatou a whiong whaile di pulian ni tai au ia tatou a whapea le wei isolate ia e le whapea whai etu atu lewa noe te isolate ai ai alu e whai whaatau I lanu le mall. Le ai Tupulaga Talavo a whapea le wei isolate le whale a. Ia Talavo mana tua mea lea e lo le mana o le te alu alu whale o loa o le buy you some lollies, buy you whatever it is that you want to buy from the shop. Mana tua, you are a contact. Knowing that one isolates. More of that information is on COVID website. Yep. www.covid19.govt.nz. E mawari tele o nafa mtalaga. Yala bata po kalami spesifisenga. Leo to luas furuma leo minute. To neo ta leo le tu la e lima. Richard Parker. Al spesifisenga ne la wo. Oh
Kia ora e te whānau, ko tēnei mihi ki a koutou katoa. We know everyone is doing it tough at home and our thoughts are with you all. We want to encourage you to protect yourselves and your loved ones by getting vaccinated. Getting the vaccine is very easy. We've all had the 2 doses. It protects us all and it keeps us together. I'm not doing it for just me. I'm doing it for the people around me to keep everyone safe. Getting vaccinated will help Aotearoa get through this. And will save lives. Stay safe, New Zealand. Know the way to is 5 minuto to ne tale uli to lai lima tale to lai lima to lunga le to tuma la unanga si fonga lo mo ni as for really ya ta to lulu lima ta to fa mo le ni weekend ya wa mai e finga luenga le va yaso me se foi fa malo la to lu mai nga luenga le va yaso ya to le lo mai ala for really le wo mai ya ma lo tau ma lo fa to va ver va yaso mari ya le ni levanta to so fua le was for really ya o la solo no fa fu yo mati ya ta sa val valiat foi le onga tono mati va yaso le ma sino mati lu tanto ye fa nau ya ele tu oi peta to homework sa ele va pe weekend lo tanto o warning al fai tau sau tusi na le fu minuti luas fu minuti ti tango ele tusi pe fai tau notes ya ai warning alona e fai se fi au mama dad ai pu fulu ai le fa pe lo ti isolate ai wa live na pasi time ti Bale tu o tau lu ngole api falling ala fiong ali minister tra pacifica o tu William Siwa ma le yo fa so minister pa pe ya ta tu fa na we isolate au pe lo isolate na tu o ta tu fe au isolate vai ta tu fe au te lo e marisa o le la valta no anga la fionga le minister o la te isolate fa atolun fa le test negative better the rota mai la stona isole sai furu puia fa mai so lo le te isolate ai le wato ti over mar se furu was ya tau talo le urosta ai sa furu ma na ya fa manatu tu planta lavo ya vai o vacuum ta o la stona man tu ele to tau kiri nia fa nia fe au tele fe au yo o ta to wal to fa misi o ta to fa le e o ta to ale le ya to sia tu tono fale ele to te tele nia ngal nga fa e ala tele ngal nga o lo vai to ana u fa wipu ya ma to fa popo tu sip ya e mu atu yo o lo nga ipu ya ona e matua vai e o lo to vele telefone ona vai atu ya mau le lagi po lo go le o tolu aso ia o tolu aso ia ta u fa ia ta to
ngaluenga ia masani tauna fai. Ai mana e Maria, e laki nei. Na le vacuum na palaka le vacuum alu le vacuum ia. Martua tele yo le Samoa tu Samoa. a pe oele na. Na. Manelo fa ta mai voile mai lo mel tatu tu no mesi tala voina fa na ni usile peiwa. Ile lifeless ai tatu Samoa. Ai wa laki tamaiti nei. Ia Samoa ia na ta ola i Samoa. E salu e mai fo tinga lo ta tu ta punga o salu. Ale salu ta la wa motu ti hangi wo mana sa sai ta lo ta salu le fale. So. Ai le laki tamaiti nei na la ta palaka le vacuum. Ole le vacuum ia e ta ma fo o te washing machine fo e tonu wa le te furoi wa tu tu machine na furu le machine. Alu ale machine ia. Ia ma e te fa ho ile so I want to ngalo tatu fe auta te au it's tono tatu ainga ai fafu for noa so le mol mau yo ala vani tulaga furuta avale yo ala vani vaanga foi mo mit fiso swani al fa fa tau e pe vaanga tau na pe fiso swani tatu to fine ana mana i ratu atu e rita fa sisilanga na mana i foi fa ilo tatu tu no mesi talavo e fa pito nga fa ile nei fa sisilanga Moni le ia ole fasisilanga ia pole fea foi le vatu foi e fala potonga fole wa nei ita ua ole girl boss edge ia ita fata wale mo tamaitai ia tamaitai ia mai le vasenga fitu anga e le vasenga sfulmal tolu ia tatu ele wa ilunga kolisi ia o peole ping sessions foi na e fai mai lungo le zoom pe fai mai e lungo penga tfai langi ia if so soani foi le i pole leadership pole career foi em fai la ona fa so mai foi nisi foi tai longa foi na pe vai atoi pe le United Nations Harvard Human Rights lawyer wow Riz Gadi o le New Zealand poet o tangata le tusi solo o le poet laureate o le professor Selina Tusi-Talamash mina o se tatu professor Samoa le Selina Tusi-Talamash o ia leo se tasio o tusi solo lauilo tangata tusi solo lauilo i tonu New Zealand moni ia o le medical doctor and TikTok influencer Dr. Nini Prescott ia o tangata la le i orfo mai ia mai fia fo e fai TikTok ia li starta le lungo tato meeting po le Zoom na session o le Forbes 30 under 30 entrepreneur we're known as tangata tale nia tele mta pule o businessi we're known as tangata fai businessi o Alexia Hilbertio Alexia Hilbertio ia to tele nei speakers la wilo po ila to leva to tele fa mo lea ai ole mana yo fa mo na tatu fa na tini so it's only young women so it's only young girls young women aged who are in years 7 to years 13 after o lo fa tu pe la ni fa mo le Ministry of Education ia i la lo proclam el Pacific Education Support Fund o fa tai fo ile to fa wa e fo fa to nus proclam le you know we're seeing a lot of young women rising up to be leaders tai to no malo yeah or termine we got one of the youngest women prime ministers in the world Jacinda Ardern ta do ai fo i tulanga tofi mo lo malo o tamaita ile fai Samoa we've got our first Samoan female prime minister yo ia femina mtafa e pe yo o ai fo tati e le wa to like me ia le tu pale o la vanole so any young woman young girl you from the years 7 to 13 who thinks they want the opportunity to be part of this program to be inspired to be motivated mane yo le la fa so mai e nei tangata le to mai to mai o to mai i tulanga o le nei vaenga o whaatai mana ia wa pe o singa fitu ngai singa sfutolu ia e whapitoa lava moalum whana i Wellington region ia po tato i ai te leo Wellingtone ia au por kalame la e whamai the program takes just 6 hours to complete ia na leo no ai tu la i le aso ono i tu la e complete i te mo my resources videos live streams can't be accessed until July. No we ngem fayona e maua uma ia le pokalame lea se ia o lava ia July. Wow. Mana Tili leva noa. Le Le failo mai ele se tau tu tongi it is completely
free for Pacific young women. No winga tato whanau tene Pasifika, ia matua fuli ale nei wha mwe. Ia ano haule whai ana whai ina o tamai wanga le ale ki pale o tani. Ia matua fuli e pokalame ni awai e wha soma i wha munianga nei. Yeah, our tato to my tai. Yeah, our young woman. This is your opportunity to go. So if it sounds like you, yeah, ole umala so mo mati. Yeah, but you can still join the program despite being the 1st of March. Yeah, I'll email you can contact Vicky, VICKY @girlboss.nz. Contact Vicky, VICKY @girlboss.nz. Ya monis ham talanga. Air me alofana mo to vini ana pe ai fia a wine fa mo moile. Yo ele vai atu pe e mawaile ia lau Girl Boss goodie bag. So E value $40 le tupen fa tupe le goodie bag le ia mo ta lato umai graduate for every graduate e fa umai ai foi ia awai mana ia foi o leva vai atu mari o le ia tangata ia umona ona fa manuia ina foi mai le porkalame pe le fa ele moli mawal tamai ta ele o Jesse le sfurufitu anta usanga ia le fa mai the Girl Boss Age program has been the most inspiring time of her life you know winga o te le se soani foi a le porkalame lo no langa o ia o le tamai tai a onga tupulanga talavo ole ngol pokalame Girl Boss. Lo winga o tatu tu patene. You are bosses. You are the boss. You are the boss. Awal fa punga every time you are the man. le Ya pe te ba te. Auto Girl Boss. Girl Boss alu yai e au le dai lau ali tu pale ata mai ta ya ele ai manel pokalame ni nga telemo tatu fanau teni ya I encourage you to get involved away tatu tu spacie mau ai fa un pokalame le mo nei fanau teni so you can put that on your CV that I was a part of the Girl Boss Age program. Ya lo vinga e va ai la toye e ona pisnissima ngalueng Lela tu ngata la le mane mal pokalame. Ya one ya. Mana ia wo pokalame fa tai ma fa so mai tangata ni. Mana ia ole va no le wa mawa mai. Tala no ai ma mawa le tai mi fa no ai. Ia experiences foi po vaenga foi in fa so mai la to ia o fo mai. O tai o lo ia. E to atele o tangata ia se mo se tangata tatala no ai foi le fa so mai foi son to mai ia le laki ia nei fanau ia vasenga fitu vasenga sfutolu ia le emailina le sa vatu ia ele tuanga ni Mari ia ole Vicky @girlboss.nz. Ya mana ia ole wa 2 minuto to le tale li tu la 5 manatu la tu natu di spesial ni ia wa le nga ia tu tatu proclame ele fai unga o tatu tu ile ne ya so for really hala mangoto mai le te vaka Ova ai o mata iai le susulu ia mai olela ona o pese ai lea siva foi ai ma fia no matemo fia Samoa o feleni emasani ai no matemo fia fia le malanga il tausanga fo Fianga atunu na wola mai ai pese mai e failu nei ala mangoto siva mai e failu nei ala mangoto Ese atu tele me sui lo langa le ma
Au phau mea nā mata mai ai Ai wala au mai Fo I atu Mata ngofi e Samoa, Samoa O Feleni E masani ai Mata ngofi e Hey ai Fia fianga Le malanga Il tau sanga fo Hey ai Fia fianga Atunu no ola mai ai Pese mai E whailunga I nai Hey hey Ala mangoto Siva mai E whailunga I nai Hey hey Ala mangoto Alamangoto, ay ay, Alamangoto, hey ay. Via fianga, le malanga, il tau sanga fo, hey ay. Via fianga, atunu no ola mai ai, pese mai. Si vo mātou whiana o le te waka malatu pisenga ala mangoto ina ua toe 5 minute o toe nero tā leo le tu lai 5 te whakmalo atu tātou tunu. Welcome back to our program to all those young people who are listening from their homes, whether you're in the car, wherever you're watching us from or listening to us. It's great to have you on our program this afternoon. Upo le aso, whaalalo, respect. We're talking about leadership as well, o le tūlanga o le taitai. Ia mana tuanga taitai fuile te tau ona iai tātou whanau. Ia e mānei tu whine ana, ia manatu, ia ole whaiunga leo tāpuru kalame nes for really. Moni li Maria per verso fo ia o le ai foi sina swinga la titi foi o le tato pokala verso fo. Verso fo ia o le la tu fatasi mai le uso ia e te wati ro pena. Ia o se uso fo i ua levan tātou ngā lua me le pokala leo tu kata rabu. Ia o le holiday ia uso. Ia le la sawe ia fa wa o le tato pokala ia verso fo. O le tuanga por tātou pokala o le la fisu ia I tātou o va tātou pokala le mo tu plan telvo. Veas fola la tu mafuta tu tu finia anna fa solo ia maleuso ia as ia te holiday le te tapuai mai tu pati mo poma ati ponala ia mana ia va tai mari ia mo le tfoilanga fa tai ia le malo mal pa ia tata watu no ia ra fa fonga ma sangi ia ale si fonga lau mua mai la tai on nei la le fitu ia mai fo ila songa fo la matanga fo nei vai aso si pa ia mai fo ile nei tu la pa mangalo fo tau al si fonga lau mua pea o iai se upu le longa maali la ufa fonga anga ia e manuia tele lava tau fuanga tuto nei aso manuia fo ia fa amoe moenga umo le alo atua ili fai unga fo ili neva yaso fa manuia le atua ia e me le fionga ile li pule ia ma le ofisa al si fonga lau mua matau te fato fa soi fo mo le nei taimi.
Ole. Mix. Ole Ole House Macbeth. That's right.